Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sayich oleji choqakwet koskuitzin, ninkela kulbal salihakangela in solok salisantilhu. Lishholomili qatzolbal chiru lishamana in nashye, shtaubal ru limayej. Utliqa versículo naqatausalihu Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Utnekeshbichahun li akpich, yo kepchishyebal. Hakulub, shchapbal lihu, uchtebal eblistzapleb, shbanak katkamsig, utrik in lakik el, kalloqeb liquing utli ishq, choqreli Dios, sashyank chishunileb lishtepal, utshtenamit li ruchichoch, yalakchan runeke ilok, utneke adinak. Salihu Juan capítulo 1 versículo 29 naqatawli ch'ina raqala'in barkuinashyenak liqwa Juan laqkubsiomha kiri liqagwa Jesús chinaj kishye relik chichal hana'in lishkarner liqagwa Dios lita isinq lishmak liruchichoch utarin mak'alisachk yokochishk'eb'al retal naqli anillo chishk'utb'al uchyeb'al liqwa Juan ha'an liqagwa Jesús lik'utbil utnawbil rushban chishkhuri laqkwili ruchichoch ho lishkarner liqaqwa Dios. Chiruli shamana in yoqochit solok chirish limayej barkuankeb likekutuk re lishkulunik chaq liqaqwa Jesús litzaqal mayej likikam ksaqaqaba. Lishkholomi liqatzolbal chiruli kutana in nashye mayej limaqa'ebaj e. Lisantilhu nashkutaq kwichiqu naqkuankeb mayej link anashkuluba liqaqwa Dios. Isaías capítulo 1 versículo 2 toxali versículo 15 nakatimbokre naqtachik chiril balchitimil timil arana atinak chirish ka ut naqink anakulak chiruli qaqwa Dios lishmayejeb lishtenamit sali versículo 11 nashye karuaj ekwele kilamayej jual shintis shban le karner nekek chiku utninkib lishkilashebul le kwakash lishkikeleb likwakash uteblichibat Inka nakulak chiku chan liqaqwa Dios al versículo 11. Li versículo 13 nashjehkui. Meshkamok chakchik mayej li maka na okkui. Inka nashkulku lish sibel likahpom. Inka nakulak chiku le ning sashyolajik lipo salihilo balkutan utlech utam. Chan liqaqwa Dios. Aban kwan hun ka ut nakishyechi ma in liqaqwa. Utlishchakminkil nakatawahkui arin salishrakik li versículo 13. Shban naqmushbil rushban lemak. Narajnashye naq kuinka naqapab chitsaqal reru kuinka naqa k'esa chishjunilik aru ajil rushbanunkil renaqta kuleq liqa mayej mokokulbilta shban liqaqwa Dios. Utli versículo 15 nashyehkui naqneke taqsile ruqchitijok nintz'ap lixnaqku renaq inka teshkwil ustaneketiq roqletij la ininka nakwabi shbanak usojenak sakik leruq ahoeb lipoyanam que kamsi. Abanan lihu Isaías capítulo 56 versículo 6 toxali versículo 7 naqatawhkui jun chiklich ina usil atin likishye liqaqwa Dios sashkulbal halitzaqal nakulak chiru ut eblaj abshtenamit lisheshqashtesiri re liqaqwa choq angel chiru resh rabali Dios ut angelak chiru kuite roshlo ili sábado ut inka teshmushru kui kawaqeb shol rikin lin sungwang la inte binkam chaq kuikin salin loqlachzul ut tin saubresish choleb salikochoch na ushk kuite hok ha int saqal limayej linakulak chiru liqaqwa li saqal reru Shbanak kuirik in shkabil qachol yoko chishbanunkil li barraj kwana kurak chiru liqaqwa Dios naqnaqakoshla aban muko yoko ta chishbanunkil chanchali li qachol muko tsaqal tareru li yoko chishbanunkil utinka kulbil li qamayejaan makwa ha in shbensut naqliqaqwa inka ki kulak chiru utchimuko kishkul lishmayejeb lishtenamit manaqeb li poyanam ha inaqwi ki kulman chaqsashtik lajik rikineb lishbenileb li kwing sashben li ruchichoch lach avel ut li ras lach kain li santilhu nashcholop shiqu naqliqaqwa kishkul lishmayej lach avel aban kishtzertana lishmayej lach kain haina qadawsalihu Génesis capítulo 4 versículo 3 toxali versículo 7 shbanaq
choqreheb chaq lipoyenam nakhter tento naqta hoyeq shkik el khunaq lichinashul imaga ashmak utnakam kho ruchil lahmak ukwitaq erreta likaruni keshcheqe ebli versículo 15 lihu Génesis 4 taqatauru ka utnaq liqaqwa inga kishkul lishmayekh lahkain han kishkame ru li rakwim chan mane kishkame akwish chaqaleb ru rashqen manaqkil en choqre lishmayekh maykata bich'olch'o chiru naqtentoraq tishk'am junaq lichinashul junaq lich'ina karner re naqta hoyeq lishkik'el sashk'aba shba naqsash hoyb'al lishkik'el lich'ina karnera in limaqa ashmak yo chishk'ulu b'ankil sashch'ol lishkolb'al sashk'aba liralal liqaqwa Dios uchqil chanru naqsa lishkutankileb chaqlaj Israel ekeshb'anu lik'anjel kyal rexb'anunkil chikama'an abanan mo kuno keshb'anu ta chitzaqal reru joganaq liqaqwa Dios kixtiena qinqa nashk'ul lishmayejeb'an utkwitaqa junta etarik in lishb'anu homlaj kain jokanaq kwi han kishk'am lib'arwan kiraja'an makwa likyo chishpatz'ba liqaqwa Dios utxb'anaq naxnaw naqan jun nimajkwal Dios kyal xb'an xiw kixkyal xb'anunkil linarajraj li Dios saxch'ola'an aban kixb'anu jo naraja'an makwa jo tzaqal kixpatz liqaqwa Dios abanan laj Abel kixtawru kixpab kixtyechi lixmayej utkik'ulek chiru xb'an liqaqwa Dios kixpab naqlixkik'el liqaqwa Jesus ha'an litakuyuq uttasachoq lixmak ha'an kixukwaj chanru taraqeq lixchu'am kwink'ata saxk'aba xpab'ankil liralal liqaqwa Dios laj Colonel utsax hoyb'al lixkik'el lich'inaxula'an kiri laj kwi chanru naqlixkik'el liralal li Dios tajuyeq chiru li cruz aranza li Calvario utsax pab'ankil chixjunila'in kitz'ib'ak chirix naqa'an jun li kwinq li tik xch'ol qak'aq retalat koskwitz'in naqlixb'anunkil ixk'anjel liqaqwa Dios ángel ru naqtaqab'anu chitz'aqal reru mokutyal xb'anunkil ta chikama'an liqaqwa taxaq chitenq'anqe chixtikob'resinkil ru lib'arkwan ángel taqatikob'resiru naqtujkwan liqajonal b'antixakwe naqxinakuchb'eni sa liqak'anjela'in solok salisantilhu nink'ela b'oqb'al re naqtinakuchb'eni sa jun chik liqak'anjel